ole clear tu ten zavain chibaile vekule voin hi October ni som pakhat kumsan hi somni panga inrin ni ania totuma hian Philippines rama lir ngin kheng chungchang kan bi chiang donanga nimin October ni som khan Philippines ram chu lir ngin 7.4 magnitude tana chuan soya Philippines chimlampang niin hewang hian boina na satakan to gani tin lir ngin awang hian tsunami warning po an di chuaka tuipui kama cheng mi engmozat chu anjena mun chu san turin an shetir bok ani lir ngin thlen na mun epicenter hi Manay Town, Davao, Oriental Province atanga kilometer somni parukahla a ania le atanga kilometer somni pathumathu ka helir nging hi ain siam ani ria theichina tuna hian an reportanin mi parukin nunna anchana chena in tam tak ti chetina oma zirna in tepo a chenwal hlom niin thuni tu ta chuan an report bok tsunami warning hi Philippines, Indonesia le Palawa te anti chuaka tuifon chu metar thumvela sangin ain siam do ni point an soibok ani tsunami lian thamlu tuklo chu record chunzom ngal ania Indonesia le Philippines tuipui kama North Sulawesi Indonesia chuan centimeter song pasare sangin tuifon hi ain siam ngal ni hin an report bok helen ngi awang hian mun sangsanga power supply akhai la ngala internet lama po boina antok ngal ni hin Davao Oriental chuan an report ani Philippines ram hi kan she thau angin Pacific Ring of Fire huam chunga omania hewang hian kumtinin lernging thleng hi sia tur tam thin khop maya lernging awang hian kumtinin Philippines ram hian boina le harsatna antok zia thin ani ole tuna hian fute sang te kan entonanga lernging awanga nipuiten boina anto na sajele anchi ai baka an thap han je te po hi kan siat ka ring kanen takang khan lir nging rap thak zia kha kan muin karinga nimina lir nging thleng kha ama sajok chu 7.4 magnitude anania ti chuan hnuwa 6.9 magnitude ana chu a thleng chun zom le niin mithiam ta chuan an report ani linog guys, linog suga guys lir ngim ma sajok awang khan leimin na satak a thlenga damdo in te zirna in te mun sangsanga a chenun hloma tin tsunami warning po thleng bok ani ti chuan a hnuwa lir nging dang a thleng chun zom le boka 6.9 magnitude ana a thleng ve le boka hewang hian mun sangsanga boina an tok chun zom le bok ani lir nging hi a kha tokin a thlen deuh reng pi lama hian Philippines ram hi tlangkang in siam na ram ani boka hi hian boina na satak a thlen thin bok ani footage sa changa kan entakang khan damdoi na chang tepon mitam takan tlan chuaka damlo tepo damdoi na chang hian an roi chuak hiala ponlama chuan enkol na an kalpui top mai hane tin he baka hian zirna ina zirlai tam tak tepo an tlan chuak boka
boina nasa tak an tok bok in lirnging hi avoi ni na 6.9 magnitude na hi Cebu province Philippines a athenga lirnging hi anato view niang mi somsari lain nun na ansana mi zathumin hliaman tur bok niin One India news website chuan an report ani ko sang tam tak chu an chen hmun atangin son chu an nia a chan chu lir hning awang hian chiat na rap thlak tak a thlen wang ani lir hning ma sa zok thlen hnu hian after shock a thleng sun zom lea mi sanga velin an tur le bok ani Allah, in Jesus' name. In Jesus' name. Dini mo, dini. Labas, labas, labas. Ay! Oh my God. Tunay tu te chuan tuna hian rescue operation chu an kalpui meka tin mun sang sanga chole tui an semboka chena in neloa om mek te chu mun hima an son bok ani ti kha kan share chome October ni lipo khan Cebu province hian lirngi thleng hria tur alo omle to boka tunhnai dewa lirngi nga chuan na ber nein he lirngi awang hian mi singret velin an chen na hmun an chu san bok ani operational. Olika kha tunhnaya Philippines ramalir nging thleng chungchang kan report thei chu nia soita kang khan boina nasatak elir ngi awang hian an toka nunna chan po engemaw zat an omani ti kha kan hria ta tha ome ole kha ti zung kha tun tum video wa kan ngai thak thei chu ani e 6.9.